Tenailer ngidon atat saya UMP lajong na lor bingilaya pas ka tu resolution nga kerbet sket ba kandon ka plus point yang ta bang unri su ka jo kapor hapo ka parlimen. Hatu kini ke jingong jong umadu Preston ba lada keseng NPP kandon la ujong UMP kanlong ke besuk banyo ya ke ILP kenang bunla ban budien ya ke ILP na ke sorkar peneng. Hatu gini ki jingkran umadu Preston kidai ki basisha saya sengap tu mapi ki pa ba pis kau dai ni em Kermen skem ba ka kam ka ba mitre mentala kaktus nem kermen skem ba pa ba usko tu ujo i ki kidak ter kontre kam joni te nangit skem hiru ba len ba ka kam kum ba ong ka tin ai ba ka kap ka kren kam jam ni ka tin tinga kermen skem ba pa ba o kam stam pan pek pan bisari ke jik man toy ka we mentak pending issue ka ngidon ka we ka ILP ka baar ka tu ka language ka bangangai i bala ngidon yo UMP la jong da ka budon sama utru un push na kan mesket kalaban ciakroy te la dingimdon pat nin ong kumno ni hapan dialek mangi na ka government ni hapan organize UCM mangi ni hapan dialek na ka kapor tenailer ngidon atat saya UMP lajong na lor bingilaya pas ka tu resolution nga kerbet sket ba kandon ka plus point yang ta bang unri su ka jo kapor hapo ka parlimen.